Pozdravljeni iz Južnoafriške republike, iz dežele številnih nasprotij. Seveda ima ta v svojem strogem centru Cape Towna tudi bogate, visoke nebotičnike, a moja današnja pot do tja je trajala kar dobro uro. Mi je pa zato ponudila idilično fotografsko kuliso. Še posebej tisti pas, ki je rezerviran za avtobuse in pa taksije, torej tiste male Toyotine kombije, ki v praksi sprejmejo vsaj še enkrat toliko oseb in pa kilogramov, kolikor so jih predvideli Japonci. No, ta hip se vozimo po sloviti cesti proti Chapmanovi špici. To je cesta, ki so jo izklesali v kamen že pred dobrimi 100 leti. To je cesta, ki privablja številne turiste, predvsem pa tudi kolesarje. To je prizorišče najbolj množične kolesarske dirke. Kar 35 000 kolesarjev se jih je nekoč zbralo. Seveda pa ta slikovita cesta ni zanimiva samo za kolesarje, tudi motoriste, ampak tudi za tiste, ki imajo radi dinamično vožnjo, na primer s Audijem A7 Sportback. Druga generacija Audijeve sedmice se je izboljšala še zlasti tehnološko. A7 po novem ponuja tudi 4-kolesno krmiljenje, malo zaradi boljše okretnosti tega skoraj 5-metrskega kupeja, še bolj pa zaradi vozne dinamike. Four-wheel steering is a combination of features where in the lower speed area provides more stability because of the standing of the axle, and in the upper speed ranges you get more stability because of the synchronized ankle of the both axes. Nov je tudi sistem poimenovanja motorjev, ki ni več vezan na prostornino motorja, ampak na skupno sistemsko moč. Prav vsi Audi A7 so namreč po novem hibridi. Mehki hibridi, torej ne pospešujejo zgolj na energijo baterije, zato pa elektromotor lajša delovanje klasičnega motorja in ga s tem dela bolj zmogljivega in hkrati bolj varčnega. Ta hibridni sklop pa se izkaže še zlasti ob uporabi aktivnega tempomata. Can we say that A7 is a very smart car because it can predict what is happening further in the road? Yeah, due to connectivity, to infotainment and to driver assistance. For example, if you're heading on the street with about 70 or 80 kilometers per hour and the sensors detect that the upfront driving car is far enough from you, then and the speed is constant, then the engine goes off and you're just sailing. And as the sensors detect that the up-driving car is nearer, then the engine is coming back, going into recuperation, or then again ready for acceleration if the car is going faster. So if I understand correctly, the car does what fuel consumption conscious driver would do to have... Exactly. A7 je napreden tudi zaradi matričnih žarometov z lasersko dolgo lučjo. Na inovativen način pa se je prilagodil željam množic. Vgradil je namreč več zaslonov na dotik. You always said that this is not a premium solution, so what has changed? As with all systems that Audi implements, we obviously strive for excellence. These are not only two touchscreens, so you have not only the click, but also a haptic feedback that lets the screen vibrate and lets you know exactly when you push the button or not. So the feel is exactly the same as with haptic buttons, but you have the flexibility of a smartphone or a touchscreen from your tablet PC. How did you do that? The technology behind it, basically what happens is there is a thin layer that will be hit by a haptic element. So as soon as your finger presses at a certain pressure, then it will give you a feedback and lets your finger vibrate a little. So it gives you the feeling of you push the button, whereas the display itself stands still. This is some kind of, electromagnetics or what? It's actual mechanics. It's actual mechanics. It's an actual little hammer hitting the screen. Razporeditev ikon pa si lahko vozniki uredimo prav po svoje. You can display them here on the side. You can store yourself a set of shortcuts down here, for example, your favorite radio stations wherever you go. So if you, for example, want to find something in Slovenia, you just use the display here to write SLO. And you'll find Slovenia. And here you have listed all the radio stations from Slovenia that you can choose and listen wherever you are, even here in South Africa. Or if you don't want to use the system at all, you can use your speech recognition system and in natural language say what you want. So no more of these bulky commands that you have to say in a certain order. You can just talk to your car. Where's the next Italian restaurant?
And while I continue my drive, Searching for Hit search. Italian restaurant nearby. the same goes for nearly all the Could you say the functions in the line? car. So I can, for example, also just go, I am hot, What temperature should I set for you? 20.5 degrees. Okay. A vzemimo si še kakšno minuto ali dve za vožnjo po čudoviti južnoafriški pokrajini. Ta je seveda med gurmani znana po vinarstvu, s katerim se ukvarjajo pretežno belci, torej potomci britanskih kolonialistov. A raziskovalni čut nas je pognal v tiste bolj avtohtone predele, morda tudi v geto. Tankajšnje barake imajo sicer res na strehah pogosto satelitske antene, a je vseeno kazalo, da so otroci izredno nasmejani, igrivi in nasploh zelo prijateljski. Ne kaže, da bi revščina vzela srce, tudi ne prijaznosti in ne ljuboznivosti. Pa čeprav se Južna Afrika zadnje čase sooča s strmo naraščajočim kriminalom. No, naš 100 000 evrov vreden Audi je v teh predelih uspel ozračje precej segreti. Bil je pravi, kot rečejo, icebreaker, pa naj se to pri 30 stopinjah Celzija zdi še tako nesmiselna fraza. Prav po zaslugi avta so se domačini zelo radi spustili z nami v klepet, nato pa se z velikim veseljem nastavili še pred fotoaparat. Poslovili smo se torej vsi zadovoljni, mi s čudovitimi fotografijami, naši novi znanci pa z novo avtomobilsko izkušnjo. Thank you very much.